MAYAP ayabak po, at syutana king kapat ng Domingo, ning pangasubli ng MEBIE ning GUINU. Miti punta mo batayang samban, purian, at pasalamatan ing maluguda Diyos. Kaniting Santa Misa, iyabetala ding makatoking intensyon. Mumunang Aldo Novena Misa kang Santa Monica, sponsors kambeda ring karelang familia, Mr. and Mrs. Rogelio Mejia, Mr. and Mrs. Jandale Carlos. Pasalamat kambeda ring karelang familia, Remedios Miding Feliciano, Lalik Family, Rosita Bansil, Grace Mercado, Rio and Doktora Agnes Bansil Pangilinan, Nelson Kubakob, Elena Dabu, Jack and Jane Bansil, Lizelle Balingit, Mary Joy Bansil, Marina Bansil Susi, Mr. and Mrs. Nelson Dabu, Mr. and Mrs. Melanio Montemayor, Alan and Myla Bansil, Mr. and Mrs. Angelito Pelagio Sr., Mr. and Mrs. Roland Del Rosario, Mr. and Mrs. Ernesto Dizon, Mr. Carlos, Monina Bansil Brown, Bing and Ami Gabrientina, Eloisa Gaviola Almario, Alice Dabu, Pamela Gaviola, Nelson Variety Store, Mr. and Mrs. Boyet Kabiling, JC and Joan Salazar, Lourdes Susi de Malanta, Romeo Susi, Carlota Vizcara, Al Velasco, Grace Gutierrez, Ophel Manansala, family of the late Feliz